tuchokeria His Excellency the President nkatho muno nontu bwa ikwo kiriro kia antu ba Meru na antu ba Kenya kuhusu kimera kia miraa na inkwenda kuwa kiri atongeria betu katikanya ka kwambiriria kuwa no athikirirwe nontu inkuona kwina andu nyingi muno bora muntu akera kia kuwa president no athikirire angoronge atathikirwa side shows bubu na bata thai ibatu twita na mbere na kuatanira itikumakania kwethira president kathomere mantu yankathitine kwethira TV ne onere mire kitha kwa akareact kwethira kwi mutongeri onere akiarakia kana baranirie nwe it doesn't matter bibi na bata thai ibatu turi antu ba Meru tumba kuatanira bubwega tuhakikishe directives ira president arayanire ni kumba kuthia twaranirie na antu betu baraba ikona chionde chia Kenya kenda baumba wahakikisha iba kumonita mantu boya weta na mbere na ndeto itea wanasiasa aki antu betu ba aringi biashara ya miraa turiteni ngwe na mawakili nontu tuina mawakili baba ingi na ti lazima bedre bare Meru aki tuina bonya ba kabila ingi bakona ikwethirite kuina dhuluma na tukienda kuona antu barabara umbita wita asara bakumba kuwa compensated so tukenda kuona mantu ya ita kotine yakiendelea wita kotine nkumenyorendi kuina antu baikiti mantu kotine lakini itone ndeto ikiarira kwa nkula kuluki dete itara blame game atongeria bagia kana ntaka here and there bakiora nuarakia na inyora nuarakia pole pole hapana tushikane mkono zote ingwika kwa mheshimiwa Mpuru akiarakia alia today na kukebwa na kuarakia mantu ya mega akiwa burathi atrenara Lamu asante sana mheshimiwa tukenda wikwa muno inyanara ura Tanzania muno ndeto corona ethira ukiarakia inyanara na kuntu kungi so igitariria kuatanira twae gintu kimwe siasa tafadhali atwike kando na tugita na mbere ou tukethira tukiura Kenya task force ira ethurirwa ni His Excellency the President ire ritangwe ire rungurwa agriculture ministry yumbe kwithira proactive ni record cases chionde chiantu baraba umba kwithira bakithulumiwa egitenere twithirite twina reo kenda kwithira kwina njira ya kuthiatira cases yu nontu imakosa muno antu kwithira baistafa unfairly nontu ba muntu mo kana baile kuyukia sheria njarene chio uti tofauti ya mtu kuethia miraa Kilifi kana guntu kungi na mtu kuyukia migate akethiria kana mtu kuyukia cabbages atakiboleone yo ino mantu yakario umwe na yabati kuyukirwa sheria kenda twemba kwithira twina nthi ina witi na mbere bubwega otherwise oringia tuchoke nkatho kiri His Excellency the President tumuria in case kukia kwithira kwina mutongeri omwe kana orongi akerie kuunana na mawatho yau yarekiti wikirwa tafadhali atone sheria ikiumba kuyukwa burebati uge bwa CS bara twina bo Meru na atongeria barabangi ti lazima bwithire bwe TV ne ti lazima obora mtu ethire akiaria TV ne bamwe kwithira nyi bandikite barua komba kwithira barua ingavana Kiraitu Murungi andika kana CS Munya kana CS Professor Margaret Kobia andika ni nyingi so kuena strategies mwanya mtu omba kwithira aringirite nyangavana fulani thimu kana county commissioner kana president thimu na kethira terire kamera ni muone akiringa thimu so igitare o tukuwa rengiti igita ria kwambiriria outshine each other atorekane na tu side shows tu kidogo itara side shows ria kinya kwethira kwiroro ya kinya ikethira irio but for now atwikire mantu ya miraa kipaumbele na ti miraa ki imantu yora yonthe yakonie witi na mbere bwa antu ba Meru na Akenya kijumla especially igitare twina murimo yoyo atari yo affect antu na njira nyingi muno tutikwenda antu betu baumba kuthira kabisa na twina njira yo batethia nachio itwethirite tukiarakia na members of the county assembly ya Meru mantu ya reconvene kana kwithira twina ukaranthi a few times
kienda tumba kwariria mantu mwanya mwanya na of course uti untu buti advantage na disadvantages chiabuo rira tware assembly kwi antu baringire tuma muno paua antu ba assembly ya Meru itiukira murimo ni iti antu bariite assembly muno twikwana bangi bambiria gutheta bauria antu ba MCAs ba Meru abaraire ikwa bateumba nya kwariria mantu yetu abararukire so itouire tukaria assembly twatanirite na the speaker twatanirite na leadership ya assembly na MCAs bonthe towa tukethira tukialakia mantu ura ya wita na twatanirite na department ya health tukethira tu advise sawasawa botumbikio karanthi na tukariria mantu ira ya kuya. Kwa mfano kwina pendekezo yo karanthi later this week kienda tumba kwariria mantu ya preparedness yetu kana mikakati ira ikiri thirikari yetu ya county ya kuumba kwithira tukirwo na thine ya corona bo antu betu bakethira bakiumba kumenyero ri kwina mantu ya ikurari na pendekezo kwariria mantu ya mira iu niyo irari request nene muno na nyakithira president nachokerie maromba ya mwe yetu bado twina jukumu tukaria tongeria baringiri kura kuumba kwariria kona mantu era president yakwaria yatikurira nthi utheri so kwina mantu yau na agenda zingi irio iri mbere yetu iratumbikia kwitha tukiarirakia later this week.